Good morning, Kamau. Kamau ndari na uru ni mwega kwa kirote Rūciinī Njoroge. Ni kwega muno. Ni wega uguo. Ni kuroka. Umuthi ni tariki 20. Niguo. Ni mweri 20 wa July. Andu aria macerirwo muthenya ta wa muthi mweri 20 mweri wa mugwanja hindi ya heho tumere happy birthday. Happy birthday anyone. He mundu uyu wacerirwo muthenya wa muthi. Aca gutire ngumenya. No mari okuo tondu no maratwirorera. Bathe twiroragirwo ni 7.5 million Kenyans. Yeah. Mundu wacerirwo muthenya ta wa muthi haria ari kuria ari mundu wa muthemba uriku kana uriku tumure happy birthday. Niguo na Rūciinī ni ndianjagia na happy birthday. Na mwiroreri wa Inooro TV na uguo twakwira o haria hothe uri karibu sana thini wa tafaria ya Inooro Rūciinī. Ndingituika tafaria ya Inooro Rūciinī ungiehera tukana muno hiria turamenya we hamwe na ithuĩ na gatwarana na ithuĩ gaturunga icorio gatuhe mawoni gaturia ciuria no gakenerera tafarire ino itu ya Inooro Rūciinī. Tuna miaka mugwanja turate miaka mugwanja ni tuitekire mweri wa 26 of October nitugakorwo tukikungwira miaka hakuhi mugwanja. Imagine God is good all the time and all the time. God is good and that is his nature. Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati. Mungu ni mwema na hiyo ndio hali yake. Ngai ni mwega hindi ciothe na hindi ciothe. Ngai ni mwega nocio niguo unduire wake na wirage andu aya ati Ngai ni mwega hindi ciothe gwĩkwega na gwĩkũru kuri muthenya kuri utuko kuri Rūciinī kuri hwainĩ matikana kue ngoro na hindi ciothe ndigũcira kwĩ hinya tutige kuona thina witu tukona hinya wa Ngai tondu Ngai ari kuo na ari o gĩtĩ-inĩ. Ngathĩti cia kwĩra atĩa Njoroge wa Gĩthĩnji? Ngathĩti iratwĩra ũhoro wa debate ya muthenya wa ira. Ngathĩti ya Daily Nation iratwĩra it was a big clash of deputies yani standard. Neno gigatira ni clash of visions and principles yani ngathĩti ya Daily Nation uria andu aya maraugire mundu gwitwo na ni iretereirwo muno gatagatĩ ka Rigathi wa Gachagua na mundu gwitwo Martha Karua. Rigathi araigire twi bururi wina mathina maingi muno makiria megie uhoro wa economy kana utonga na we ndari hindi arona ta agakorwo ni undu uria bururi uhana ndarona ta handu makahitania na Ruto tondu makoma magicirira megutungatira muingi na wira uria wi mbere ya wakeria guthondeka muturire wa Kenya ri ni muingi u ati nginya kahinda gakurwa na deputy wake kana na president wake tondu ikoroga korwo deputy ri president wake akorwo mundu gwitwo Ruto nake mundu gwitwo Karua orio kiure kiu kiegi uhoro wa turona ma deputy na president wa makihitania ri ugwika ati akaiga weri akaruta wira na kwihokeka na record yake kana uria koretwo akiruta wira murutire wake wa wira ni uikaine na kaiga there is nothing wrong ati nona katiba itu ndikona thina aca thina niki thina ni ithuĩ thina ni atongoria. By the way mawatho maria tukorwo namo ni maiganu mbeca iria tukorwo nacio ni njiganu thina witu ni atongoria. Tathikiriria there is nothing wrong with the architecture of our constitution. The problem is with the behavior of leaders. Behavior ni mutugo yake. Leaders ni atongoria koguo thina witu ni mitugo ya atongoria to acio tu mararirie ni kuri na mundu ungi uraririe na aratika arari eloquent full of charisma and charm no cio ni mundu gwitwo Justina uyu urehetwo ni Wanjakoya uyu wa Wanjakoya ri etagwo Justina eloquent full of charisma and charm tawe ni araguciriria andu aingi muno na ngoro nyingi cia a Kenya ciraigua ciaririo ni mundu maraigua magiconnect nake umenya ciarirwo kibira nena miaka 35 35 years koguo no muyuthi Ruthu muceru nake aratwirire atia visibly disapproving of the extremes of her opponents. Ni arendaga riri kuregana na maundu maingi maria mundu gwitwo Justina arekaga kana araugaga tondu maundu kwanja harakinya nginya ararega kwadiriria maundu megie marijuana aratindaga keri horo wa corruption. Na ndio soke ndamenya atiriri ino Wanjakoya araria uhoro wayo ri ti marijuana ti cannabis sativa ni muthemba mwa cannabis iyo itagwo cannabis itagwo hemp ni HEMP na hemp ni huthikaga maundu maingi muno ta dawa yatiriri mwena u turakirikiti kurora nayo haha maraiga atia kunoga ni kunoga nikyo gya kunogia nikyo tari mukeni
Ndi sawa Njoroge. Oh, okay. Sawa. Kurasi kati muthenya wa ira ring. Irari the battle of 3 women and 1 man, who faced Kenyans, fired on all cylinders in their pitch for the deputy president. A straight-shooting lawyer, a steely former administrator, an apologetic weed promoter, and a determined social contractor. Nago adasio ni adwana. Wabere arerwa training. A straight-shooting lawyer. Abakuria no cio. Acio ni mathakaru A steely former administrator. Rigathi Gachagua. And an apologetic weed promoter. Justina Wamai. And a determined social contractor. Rudu Mosheru. Haya, by the other name Gikuyu. The other name Gikuyu. The mosaic of their talents was in full display. Beyond their glossy words and lofty promises, the real work is scattered for them. Haya, Mukenya ni wagatu itua agethi guthurana na twatige thiko cigana tuthurane. Twatigia thiko 19 19 days only. Thiko 19 magathurane. No he mundu gwera tukongoire hau cio wi kona-ini. Faith Chemngetich Kipyegon niki arekire. Yarahotire kiria ni urambire kuhota ni urahotire Kenya gold ya mbere. Mathako-ini marathi na mbere. Thie page ya mwisho, thie page the last page ya standard. Ni ucio. Arashidi ya dhahabu. Faith Kipyegon. Uyu reke gwire. Ihenya riria mita 1500 ni riake. Tondobete agashida Olympics na agashida mahenya mathe maita meri matatu. Ageni tondu arauga God answers Kenyans prayers. Na nona bisheo. Na rito reke ni Faith. Faith ni ke Kamau. Ni witikio. Yes. Faith. Witikio. Ikinya ria witikio. Niki arauga gitwa leap of faith. Good. Congratulations. Faith Chemngetich Kipyegon. Tukorona Dagitari Paulo Keficho. Tukirora direct icio cia muthenya wa ira. Niguo. Okay, atwire aronire atia. Arita muthomi. Na arita muthuthuria wa maundu. Niwe tukoro twe nake. Dr. Paul Keficho. Tuthuthurie direct cia ira. We mwena unao? Ndina mundu gwitwo Maru Mathenge, Stephen Mwangi na Anthony Revo Gure. Acio the ni ateti. Ngukona andu igana? Atatu. Athuri atatu. Nawe wana. Na ni wana. Twarie horo woteti. Tugukorana Maru Mathenge, Stephen Mwangi na mundu gwitwo Anthony Revo Wagure. Sasa tukiria tugicokereria njogo kwiminyiria maria magi tukuhariria muthenya wa muthenya wa tafarino ya Inooro Rūciinī. I've always been a Rihanna super fan kwanza kitambo tukiuliza watu mabeshe zangu high school. I don't think I'm Kenya's Rihanna, but kuna some resemblance at some point. Hairstyles flani nikieka nini na ka Rihanna. So I just embraced it. I mean, kuna time flani whether imekuwa tao CBD and there's this girl alikuwa anashinda akishout Rihanna